Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakasian ke beningkong kani ke jela, si benta ke Kynmaw Burom ya ke lingkuh Syiem, ke Jong away ni ke kelawat ke beri unyutrem, lapelong da ke Jingïakob Lehkai. Hakasni Kynmaw Burom ya ke Sngiap ke basis pak prapusau, Jong Syiem Tirot Syiem. Kata hakkanyo trek matau naitung arjaka kendai. Lapelong da ke Jingïakob Lehkai chess ya ke belai kerteng first Tirot Syiem one day rapid chess tournament 2019. Bat yakani ke Jingïakob lapelong ha Tirot Syiem Memorial Indoor Stadium kawadan hapok lawa Lachimia Shillong. Yakani Jingïakob lapelong da ke Jitre lang hapdeng keseng Meghalaya Chess Association bat keseng Khasi Students Union Central Body. Ha ke jelang play yakani ke lempung Jingïakob Lehkai chess ha ke por mestep la play perda da Presiden Jong KSU Sengkme usamla lambok star marngar uberalong kongsan hakani kejelang ringkat kejinon lang kinong ilam Jong Meghalaya Chess Association hapo kejelam Jong Presiden uba KM Wardri hakani kejelang la plat pai basen dan ru ya ke website Jong Meghalaya Chess Association kabalatip kumka www.meghalayachess.com. So now we are at the first Tirot Memorial Chess Tournament. And the website is www.meghalayachess.com. Is declared. Is declared. Long mencuang kamduna mentah pindah pe group umneng ne kiknaret gila bon ni don ka different age group ni penile kiba under 11 under 15 under 18 nam ta ka open to category pat tapi gaya rap si bon man kan tewe kini kiknaret kum haganeru don win a prank kikna jongi he uli Lehkai ka international tournament ka bapan long sa Assam te nakis pangon upoi bakhandre te ulayo rating ke bebet te kidon kinarin ki bahaka under 11 under 15 bodon kilong rated players te jabakan da desa nakaliang ka sarkar kamot ki khna potential ka bola kawai hadin mayo banya kendu yakin bekam ka Meghalaya Chess Association ka lasyo jumut perkhat kami kalong ba ni Syiem ya kuih kerkom perkhat kalong ba ngila pelong kleng-kleng kejing istu pak ba halor jing seni pebun kibala kenrei po jongka celai kuih kham tam ni proses solong kham tam jing celai troks yengas ngoba kampat biang yengi tangban kut tangata ki awareness program sau ya ka kladis ka pali ya ba ngin sementa slori kena baken penbernian penjemut la kalong hagono bejilaka pat nasgo bakani Jingïakob chess kani kuai ke sebentar ya ba kena kaple jemut ba kila penyekla na ka jing sni ka jingla Hakani ke Jingïakob ke basisngi lawan sementa de ki henre pu ar ngot ki Jingïakob chess bakan top ki ar po ngot ki kena ki badang hapo ka khat pras nam karta kat ba sau pu ar ngot pan hidai ki ba ka open category kan top lang ki kentai Hakani ke Jingïakob gladon re ngot ki wede ki Jingïakob chess ki ba na ka jela Assam ba Nagaland bat ki weipat ki dai ki balawan na keleng kejela kentop na keleng karilom Khasi jantia bat na rilom garo na pedang ki kena ki bahapo ka khat pras nam karta lapia ki lai benta ki Jingïakob kat kum karta jongki kata ka wei ki dai ka under 11 nang ta ka under 15 bat ka under 18
kinong Lehkai ki balai shimantah kani Jingïakob ya ki ba hapok akat prasnam karta la shimbairong hakador sanpo tingka marway kat ba ya ki ba haka open category pan hakador sispa tingka marway Nginya petang baik warak hiji tournament nginya le banda yu yung Tirot singru kiang nong ba ngidang ya don gajing temu mangin le saya tu patogen pi bakan numlong yu lele kan yara yu lang ente ulang ya barak je dan reu badonaka state Di program bagi pelong lah kalong ya ke silkrau Jong rukrau Jong jat Rio yang persang ban teng ya kenu ke Lehkai di otang ya keniru dari ya ke ces dari ke tangsin banangkong bagi pelong tingkat bakal media sensasi nak liang seng sedang perkat lu si gendon pat sebui pat bentar bagi indon kam ban penslur ya bi pesam lagi ban sab hakui pat kalian Hadu benda kod no haka porjan mien. Haka ni Jingïakob kebala penya de ki sangut ki referee bakan top ye ki arngut ki bana ke jela Assam bar arngut nak ni ke jela Meghalaya. Haka open kategori ka nam lado lajom dau silkam sangma. Ubalawan baar udai barbet sangma bat balawan balai pat udai ba Bobby Lingdo. Haba phasha ke jengkhon ki khna pat haka under 11 lajob du Brian Marshallong na Anderson English School Nongston. Ubalawan baar udai Jaden Lakyang na St Anthony's Junior School Shillong bat balawan balai pat udai Shembok lang Marwen na Nongston. Haka jikon haka under 15 pat ya kanam la do la job da chuza Domrik Sangma na Tura balawan baar udai Mewan penhun lang dingdo na St Anthony's High Secondary School bat balawan balai pat udai Morning Star Power na Rilom Gentia. Bat haka under 18 pat la job da Steffi B Kynmaw Warpiang na St Anthony's High Secondary School. Kabalawan baar kadai ke Lydia Katrai na Maulai Presbyterian School.